099，请问橘子多少钱1公斤？500卢旺达法郎1公斤。100，你要多少？我要5斤。101，西瓜甜吗？甜的，你可以尝1块。102，这是什么牌子的？这是传音的。103，你有零钱吗？我找不开。不好意思，我去换点零钱。104，一共多少钱？一共9500卢郎。105，能便宜点吗？给9000就可以。099，请问橘子多少钱1公斤？500卢旺达法郎1公斤。100，你要多少？我要5斤。101，西瓜甜吗？甜的，你可以尝1块。102，这是什么牌子的？这是传音的。103，你有零钱吗？我找不开。不好意思，我去换点零钱。104，一共多少钱？一共9500卢郎。105，能便宜点吗？给9000就可以。第15课ku isoko. Joshijyo, inusu y'amacunga nangahe? Amafaranga 500. Ibai, ushaka angana iki? Nshaka ibiro 2 n'inusu. Ibai, watermelon ziraryoshye? Ziraryoshye, mushobora kuryaho mukumva. Ibai, ubu ni ubuhe bwoko? Ni Tecno. Ibai-san, ufite amafaranga ngo umvunjire? Ntabwo mfite avunje. Mbabarira, nshobora kuvunja makeya. Ibai-si, igiteranyo cyose ni angahe? Amafaranga 9500. Ibai-wu, bishobora kuba bihendutse? 9,000 gusa. Isomo rya 15 ku isoko. Joshijyo, inusu y'amacunga nangahe? Amafaranga 500. Ibai, ushaka angana iki? Nshaka ibiro 2 n'inusu. Ibai, watermelon ziraryoshye? Ziraryoshye, mushobora kuryaho mukumva. Ibai, ubu ni ubuhe bwoko? Ni Tecno. Ibai-san, ufite amafaranga ngo umvunjire? Ntabwo mfite avunje. Mbabarira, nshobora kuvunja makeya. Ibai-si, igiteranyo cyayo cyose nangahe? Amafaranga 9500. Ibai-wu, bishobora kuba bihendutse? 9,000 gusa.